التقينا اليوم نحن واخوتنا. أميلو لقل براين خوين لفين أفشي نتني محردي بلكو محردي وكندواري وي. هذا شيء ما نو غريب عنا انه يلتقي الاخوه هف تشتكي خريب لبا منينة كبرى وحسكري بهفرة بجبن. هف تشتكي قلك يا سايية نمازه ببونيا هاتنا ججنين بيروز ججي جي تمام نابان هاتا كبرى وحسكري بهفرة نجبن. الدعوه هاي اللي توجهت لكل اف خواندن جهمو براين مين محردي ونافشيا ويرا هاتبو شاندن و اف جي نشانا براتي و هسكرنا جدله كو اف هسكرن جروجن باپیر و باوین مفکر ناره. ئەمیرۆ لەسەر بە خوێندنە خزمێن خۆیان ji pêkatêya Mesîhî ya birêza li Mehrdê hatin. Bi rastî ne ji bo ku em tiştekî nû binivîsin belkû ji bo pişteskirina raberdûya kevnara ku bav û kalên me wek mîras. Ji me re di navbera me û pêkatêya Mesîhî ya birêz de di warê hezkirinê de hiştiye. Ji bo ku em di avakirina welat de bi dadwerî hezkirin û aştiyê bibin yek dest. آمادەبوون gelekî baş bû pêşwazîkirina xelkê li Mehrdê û mêvanperweriya wan tiştekî mizgînî û baş bû. Mizgîniya Sûriyeya paşerojê dide ku li ser bingeha hezkirin û li hevhatina di navbera pêkateyên wê de tê avakirin.